government scholarships are not for sale. Position elitiko nje lesithi asiyibeke sithunywe live sithunywe uhulumende wayo ngonyama kubambisa eMaswati ngama-study loans. Ama-study loans anikwa eMaswati labonakala ukuthi emakolishi emukelekile ne-performance yawo kushoda kwetimali ukuthi singakhona kubanika bonke. Kunama-point lakalekile kubuka lokuthi labende kanje kuyabalungela ukuthi bangasizakala kuma-study loans. Kude nasenti lokubhadalako la itiko. Kude ama-scholarships lathengiswako. Tikhona tona tinkulumo lesithola njengoba kuvela nasemaphalamende sike sayikhulumisa emahlandla, but those remain allegations. Leli tiko lebatsinzeka kokumbe lebebasabonakala basoleka batsinzeka kuleto tinkulumo babhodwe emaphoyiseni lasento umsebenzi wawo. For now kusete na inye conviction lekhona lekhomba ukuthi ukhona lo wathengisa scholarship. Kumbe iyawuba indzaba lephatheka komdla sekukhona lo sagwejiwe ngebufakazi lokuphatheka ukuthi ukhona lo thengisile. Nathi singathokota nakangaba khona lokugwetshwa kungeke ukuthi ukwendile nakakwendile vele ajeze ngoba kusiko lesithunywe kona. Kuqiniseka nje kuqinisa sive ekutheni cha ama-scholarships awathengiswa. Nakungaba khona nje lo ngathi ubhadalisiwe scholarship zingathokota avele tiko. Sitawubambisana nawo amaphoyisa nabo anti-corruption dilanzelele tinza batfika emaphethelweni.